Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Ebusuafo enano me de ensem bi ebremo efa eye Kumawood actors ena actress ni bia sese omo age aginem omo ye campaign de ma NDC amayokuo no sese omo HS omo support oman penida da John Dramani Mahama se on sanso emeye president eni do bia ni omu ni asem nemu omo nsem bi omo ekeka no ena ama na Ghana fo bi eni omo anya asem omo HS omo nsem omo kan nhwekwem mo ye campaign amunhwem enye campaign amunya de mo che no na e wo sense mi ho ena keyboard o blog de ma NPP amayokunde ensem bia betudwa na se mo kan na ne sese no actors ena actress amufi Kumasi a sisi mwani abre his excellency na nado kwaku fu ado ne so mo so ye monden mo fa mo asem nko no ho a sisi mo asem a mo ken eni krate ena odwe ho so a won ti ase ena asem no hu ni tin hu ni kon hu ni nan mo pa kire sei mo se eye his excellency na nado kwaku fu ado bayi onsi film village emamo intimo ko support NDC na kebo te kire sei na o man penda da John Dramani Mahama no ofi a membu ne so na how many years eni aden edu be 15 years 100 years. Omampede da John Dramani Mahama no ye president. Film villages ahino sima mo Ghana ha entinde mwani abre amos his excellency na ndo kwaku no ye munde mo fumo asem so ho no bimbra. Na omampede da John Dramani Mahama na mo support no. When see film villages 1000 amamo na his excellency na ndo kwaku fa buy wa ba bebubu no. Nti mo asem mo kan nhwekwem. Denti nsem a keyboard e de etija. Kumawood for ebinuma muji mumusara mumra medi mumara mumetinya sasam Jimmy for bigger question in crop for Jimmy for muwen mumetinya sasam wo wakwatena ayi sa Accra FM wesu wakwatena hosu won right said then Mahama friends Akufo do buy no onye hwe wa disappoint him we Jimmy for Oni Christian wuni eni sa mo group na majimi me pacho na Mahama esi sa culture center na mo pen no wasi ena Akufo do ba ofa excavator ana ko dwigu ye won ujimi a big difference na Mahama no aye wo industry nim ana Akufo do ba ye no wo be se ni na Jimmy fo wo sori a money nam ana ni bre tesi bo ache ye nti mun nan pese munye bi eja ko si na wi mu fi say politics nti de modi nam na yeni mu mesi mu audio ni yakuhu yehu omo am group no e bia record mu meet am ye mu ko pesika die Mahama na agimie ana me se obetutu skama mu Mahama sabe Mahama na nadwi mu ohare na nka de modi ye no modi ye no 2016 no so you bia ka se ko man nda ho mu bigger quiz any agrand abo po destroy Ghana bunkrofo e de nya ho wantimi amfa wunyansa na usika wunya any agrand anka say ye si culture center ni bi as a private unmisika nga benya mu act no munye sika nkwa siasem na mo de ani ntina nka mu ntimi e organize mo ho Saudi a wo de best Sunday a e ko so ya de wo wutrim ni nkukobuo men kukobuo kakra na nkukọ na ato nkukọ no to ane ya tonkosia no ya tonkosia na edi na edu ba bia na afi kosia na akukọ no ba akokora ne abrewa na ya ton akokora no sorry na ya ton akokọ no end of business. Dr. Mahama, why do you do this? What the president da say with all due respect, what the president da with all due respect Pamo philosopher so kwa chini sankrofo ni free ho jagal ne pe because those people always want you to say stuff that would disgrace you. Hey, our polling station agents are illiterate. Na omo bobu vuzela. Asa asante for there. With the gold the year crime omo kura na enyo omo fe. And now young color now was free education, no. Ediane a yede mom no, me kna man kura ndi. Hey. Aboso me nkunu awo, emu ntesutie, emu obre,
koda na wo da na dwuna wunyane na koda ibutu yem enne de ye de Ghana sika ehwe wo ba no school keke ntin wo bi sa wo ba ne ye knaman because ono mahama mma no wo mu ndidi sa enokre na sabe mahama nkraman no kra ne German shepherd moa no wo mu di aduane papa echen free education aduane so nkoda ikodi ba yen yade o Chairman Drew ebi adinam Harvard ebi adinam Brunel College ebi adinam University of Ghana yan yare ye ho ayefe ebi no mu didi 3 times a day what to papa no ma me nchen wo fie wo didi once enumere ye hwe banche na ye yibi ahye ne nsa ko fa tire obra wo beba no na ya wo fufu no we be dibi obi atete wo hwe mu ba sebe wo bi akoye e ma no se ya na den na ye o menini na ayira ye hete no agye agu no na wawo na be ma no onu ku achi posi no osi uso hem no wono tenkwankwa ani ase na sika na nke beba me politician no ho na me dia ya kesesam na me se me de twa wo best school wo se no nya papa wo beifo on pa de pa beye bia mpa de pa enti na beye didi ball aso no beye mpa de pa you have seen the drawing for 2024 elections in Kumawood, and I bet you, Ghanani, I want you people to put this down for me. I promise you, 2024, NDC will lose the general election. And this time, their money, or I mean, how do you call it? Their numbers is going to be low. Let me give you an example. Yesterday, the people who went to become polling station agents for NDC, you saw them, Okudata, Block and all of them. And these are their brightest stars. Omukoye due diligence. Utye. Wamukoye due diligence. Tina ho. Patch 1 second, maybe. I need to. For superstars. And wamukosha abano sono. Wamukra no sebe. Ye huso. Enti picture 2024 when they go and bring in their illiterate polling station agents and their consequently secretary. Na ene omo ezu choboy iron boy. So omo na ebehwe polling no so a ede na ebesi ye hu. Nti hwede ebesi. Womo ankasa aba no kura no womu hu kan. Enti womu be lose support. Utie MPP for say ye kwa abato a wo de jo anochenom na ade no makbenu mu no ekoku gudam wi a ye wo young boys ya wo so ye den eti polling station na adwuma na se eye digitized